Kada ste poslednji put videli zvezde? Svetla Velegrada zagušuju treptaj zvezda i zbog toga je početak avgusta, vreme kada pada na Beograd kiša Perseida, jedinstvena prilika da odete na Avalu i da vidite nebo koje svetluca. Avgust je jedan od najuzbudljivijih perioda u godini, jer se tada na nebu dešavaju mnoge kosmičke pojave. Događaj Kiša meteora već 4 godine organizuje se na Avali, a u okviru programa svake godine su gosti astronomi iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Šta su Perseidi? Meteori ili zvezde padalice su jedna potpuno prirodna pojava. No, kako ona nastaje? Zemlja se kreće oko Sunca. Na tom svom putu oko Sunca Zemlja prolazi kroz prostor i na tom putu može da naiđe na fragmente raspalih kometa. To je jedan oblak sitnih kamenčića. Kada ti kamenčići ulete u Zemljinu atmosferu, oni se usijavaju zbog trenja sa vazduhom. Od toga se oni užare, usijaju i mi to na nebu vidimo kao svetao trak. Ova pojava se u astronomiji naziva meteori, a u narodu kao zvezde padalice. Ove godine je padalo po 100 zvezda padalica na sat. Pa da, onda treba spremiti mnogo. Mnogo želja, da? Može i tako da bude, da, zašto da ne? Ovaj nebeski vatromet nije vidljiv u Beogradu zbog ulične rasvete, ali golim okom može da se posmatra sa beogradske planine Avale. Avala je, ja kažem, nekako geografski predodređena i ne možete na drugom mestu da posmatrate, odnosno Beograđani ne mogu da posmatraju na drugom mestu, eventualno Avala i eventualno Kosmaj. Avala je najniža planina na svetu jer je visoka samo 505 metara, što je sasvim dovoljno za posmatranje svetlosnog spektakla. 4. godinu zaredom na ovoj lokaciji na Avali, ispod Avalskog tornja, a boga mi je dobra tačka posmatranja i spomenik Nezanog junaka, u saradnji sa Astronomskim društvom Ruđer Bošković organizujemo, to je edukativna, zabavna i pre svega porodična manifestacija za Beograđane i sve goste koji se nalaze, besplatna. Mnogi Beograđani su iskoristili priliku i došli na plato Avalskog tornja 9. i 10. avgusta i ovde su proveli noć. Meteorski vikend je praznik za Beograđane, jer se tada na Avali organizuju radionice za decu, koncerti, ples, predavanja o svemiru, posmatranje meteora i neba teleskopom. Ko nije bio u mogućnosti da dođe na Avalu i posmatra Perseide, ne treba da propusti ostale kosmičke događaje u avgustu, koje može da posmatra sa prozora svog doma. Jedna od njih je Lavlja kapija. U ovom periodu godine vrlo su jake energije manifestovanja, to i dokazuje 8. avgust kada je Lavlja kapija, to je Lavlje otvaranje i tada je negde moć naših želja najjača. Šta god taj dan poželimo za narednih godinu dana ili upišemo na jedan papir, koliko god hoćemo želja, zatvorimo taj papir, svaku stranicu preklopimo ka sebi, možemo da ga stavimo na neko mesto sakriveno, ali da znamo gde se nalazi i za godinu dana kada ga otvorimo vidjet ćemo da se većina tih želja ispunila. Da li su Leonide i Perseide isto? Leonidi su jedna druga grupa meteora, a ime dobijaju po sazvežđu u kojima se oni najbolje vide, u kojima se nalazi tačka iz koje oni prividno izlaze. Pa tako, ta tačka se sada nalazi u sazvežđu Persej, odakle dolaze Perseidi. Leonidi imaju tu tačku iz koje prividno svi izlaze u sazvežđu Lava ili Leo i zato se nazivaju Leonidi. Zanimljivo je da je pljusak Leonida u novembru 833. označio početak meteorske astronomije. Ovaj događaj je kod mnogih ljudi izazvao paniku, histeriju i sujeverne misli, a za naučnike je to bio početak meteorske astronomije. Za nas u Beogradu, kiša meteora postala je turistički spektakl.